لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasamban salam duk puji sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dia niya tayong nagbekad pagsarang sukul ten siya ibu-ibu pagsarang sukul sa wabnin tiya kita pinabot wa niya si waktu ituin. Demikian umabot kita si waktu itu yang sigana ujul sigana problema, demikian nenin kita yung masing-masing na tayong nagbot sin kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Demikian nenin kita yung masing-masing na tayong pag-imanten di kayat atau akan usa kwe niyan kahandak sidokka sa sin Allah subhanahu wa ta'ala si kita dok itu asal subay kita dekat para sarang sukul tandiin kita bi masing-masing nemain dialem kengkeman atau akan hukuman sin agama tebi agama kalasahan agama sahab-hab sebentel-bentel agama kuatnya agama tebi agama Islam. Bismillah kita bi ngaharap atau akan bayak pakale masing-masing nepain di kita bijumo pakali ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala dok sahap-hap ni pengedan to bipadduman atau kanto banturu si dunia itu yang labi-labi si akhirat atau akan padduman luwa na kasi palkala pag dunya te atau akan pag akhirat te ga'nihat niya pahap ang bankalam Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau akan sambatan bahasa Arabin penne wahyi matluun muta'abbadun bitilawatihi kuene pente Quran al-Karim atau akan wahyun ghairu matlu wala yuta'abbadu bitilawatihi bal yuta'abbadu bidirasatihi wa tahfizihi kuene pente hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jihad japente atinin kay iskajari sa bino ng bahayang pinalaman si patia sa magawaan si waktu kaya nga memorize na si waktu kaya nga atini dan buhay yaman ni wahya Allah subhanahu wa ta'ala sinabot atau akan binetad atau akan ito yung pinawakal pente inungsud at Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya ni parman ni mahamulya penne wa mayang pikwanin hawa inna illa wahyu manjari pega sahap-hap ni impadduman atau akan to atinin ini kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala baya disagpus ng iman ituin atau akan si waktu ituin si pagharap-harapan tubitu bang may nisag pinagbarakat ya Allah subhanahu wa ta'ala si kita bin pagtipuntan di baya kumuka matinin ngeddo pengajian ayat Allah subhanahu wa ta'ala ban Quran ni mahamulya misan ne pente dambua atau akan dapegtang atau akan ibarat bilangin ke pente pageddo kinot-kot sumagawa ninin hatinin nin Quran tu kaya daran dasabot ya may kaulaman sin tafsir penne tahik ini penne tahik asal gana penne datlakan ni hawal wa pente ini kalam atau akan dua makna ini kal di Quran itu atau akan kalam Allah subhanahu wa ta'ala maha mulia itu menjadi sisang iman ituin baya aku mau kam bang ibarat ni magmotorin pin ni mag-joyride atau akan ituin bang ibarat ituin bangkain mo kam magbanog-banog pa dialam taik sin Quran dote kam ayat umbul ang pagtudok siya mamban surat al-Hijr ini parman Allah subhanahu wa ta'ala hinbasate kain Allah subhanahu wa ta'ala si parman ni maha mulia nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Ito do pamuhan ko kamatinin mamanug-manugin atau akan patuon atau akan palangi atau akan mantewin itu Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala hatinin si dambua ayat ituin
ini ayat pentaman suratul Hijr si umulam 40 siam fa inni nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Sadaqallahul azim. Menjadi muna-muna in pengajian te mau ka menibarat perintahikin ni para iya ne kalimat te ini nabbi. Dan kita magbalik at bahasa Arab atau akan grammar atau akan itu yang nausin bahasa pente itu yang Arab. In kalimat te ini in nabbi hatinin inalena ne depende fil amar atau akan bang ko ne bagay nurudin ko tahu malinising penne ene penne itu en common atau common hatinin da in fil amar bang payaman te babalik kita hatinin bahasa atau akan itu en grammar sin bahasa Arab fil amar penne hatinin bang siwaktu ke maat atau akan mabut fil amar niya penne in asas nene indo parakala niya penne in amir hatinin nandaak dok niya penne in ma'mur ene taraak menjadi itu penne nabbi fil amar bang payamante in amir bang sine in nandakin hatinin yene Allah subhanahu wa ta'ala mahasud si matinggi pente si ituen azza wa jal bang payamante in ma'mur tu si nabbi ini penne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatinin ini makmur taraaktu hatinin nagmining penne nabdi kudu memisarain Allah subhanahu wa ta'ala oke Muhammad daaktu si kau hatinin akaanan inni ipun kun anni anal ghafurur rahim magbalik kitab kalimat nabdi ibadan ni anal ghafurur rahim hatinin pinabuhan kay Allah subhanahu wa ta'ala o kay bambuwa makakali lune kay alin ng siwings atau kan sine-sine pinabuhan kay Allah subhanahu wa ta'ala message atau kan risala atau kan sulat atau kan aka-aka muna-muna payamante mo si sulatiyin dai hatinin magpabo mabo atawakan mo sinsulatian dumin awas basta in ma'mutu penne ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini penne sayyidu waladi Adam sewaktu kau inakahan kau manusia ya Allah subhanahu wa ta'ala kasabot si ayat itu ini akan si kaungin sini mamosin aka ituin sini mamosin risala ituin esehun ini sahap-hap ini nakura ini kabungsuhan ini dayamun ini sahalga-halga manusia pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala dia beteng sindende ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nakura atau akan sahap-hap selangkau-langkau semulia-mulia manusia bawan kau ini risalah masampayan kauin Gangan ba katawakan da meaning Allah subhanahu wa ta'ala moan kau sindrisala atawakan message aka-aka ituin ga iya mean amban me basolero ga iya mean amban me ini sumaga inene nasikaw ene sa hap-hap sa langkaw-langkaw sa mulia-mulia manusia mo sindrisala ituin ene na panabi mo panghuno Muhammad sallallahu alaihi wasallam sugai tuhut matin in pasinbetis ni ini mo ikaw pikilan atau akan mo ikaw magjairad bang patalato pilap agam mo kitipente pita pagbunyate kaya kasabot pente in ma'mur dinakya Nabi Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya tarakin mayam deke ito aja kita pagdunya banggambuan banne kongres atawakan itu governor atawakan mayor pabuone piyo si kao okay dambua maglalabas okay dambua inalinan si wings magkakareo atawakan sine-sine amban kita makakali bang pa pikita papitutot baranten si waktu ke inimbait atawakan pinabuhan ke secretary sin governor atawakan speaker pento sin congress atawakan advisor ne piyo kau ngata okay pa inne tuan wings atau akan katuan indalal atau akan tuan bagay nuruddin inimbat ke penne kongresin
atau akan gobernolin atau akan pen neolin nabanga ko pen swings ko niyan ke baran-baran ko naban ko magpinda ka hindi ito ato di atas na tulad-bahan ko yung kabeo kung di iningketan pili kunya time atau akan pe leman ko si baran ko sa hadji kalemanan kita angkat kun kok kun pente pada dambua pinabosi ako niya ang sekretary niya ang atau akan itu ang advisor niyan jay ko kapag pa'y nakahanan gobernolin nakahanan neolin nakahanan kongresin kaya ko magpindakado bisi ko sumagawa kahekan sin manusia dito sa pagdin niya apa yung tingin ba tiyan ko inadyan ang pente goberno na ke mayor na ke tawakan kongres kaya ito kabiaksahan te pente hatinin barakal atau akan itu hadje lebuk ng manibaratanuin atau akan mahadje si kauman itu kabiaksahan ten kaya kansin manusia pente bang sabuhan mamunutin uhus na binunutan in lahingin atau akan bang inabuhan nagpinda ka ini ingketan ni kabeonin adto ka puspod piyo pene mandire po ala rasi deta kokko asal magsukutod si kao piyo ko patin simbat sing gobernador ituin sa indene okay manusia bangin Allah subhanahu wa ta'ala manimbat si kawangin mangalinganan si kawangin dok pinabuhay na si kao piyo ke dambua muslim dambua anak adam pinabuhay na si kao dumain at sekretary sumagawa ini sahab sa langkil-langkil sa mulia-mulia manusia ko ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito yung penta si kalimat Nabi mula-mula dambua muna-muna pengajian tetedo yang menkalam sin Allah subhanahu wa ta'ala man kalimat Nabi ini magpabuo atau akan mo sin risala masampay piyo si kawin ini penta Nabi no atau akan junjunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikadua yang ban kalimat Nabi bang tagnaan ka man araban ni fil amar ni ame dok ma'mur demikian bang kita magbalik at maanane ni siluga penne Nabi penne ulama sinlugahin penne innaba jaya penne magmining bang dumain khabar atau akan aka-aka pa ini sa hadji sa importante sa kausa-usa ate miki no sa lionaba inkemon para kala aka-aka hadji makakenning bu makahatinin itin makausa-usa panate makajagjahin kain dumende importante dumain do hadji tamanan atau akan aka-aka chismis jaya kalinan naba kalinan yelo na ki khabar atau akan ini baksa si kalimat Nabi ini kalimat sinnaba aka-aka hadji aka-aka importante aka-aka suwe pausaan sin dahimu sa dahibuno atau akan pausaan mo ban paningkoan mo si waktu kiwatinin kakali ini aka-aka binayon atau akan ini Quran yun atau akan Islam yun atau akan hatinin ini parkala tinanggong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ituin demikian penne innaba gaya kalenan naba inkemon naba la yakunu illa sadikan penne ulama Arabi Indastane inusal innaba gaya makajari bang dumain aka-aka sabennal aka-aka hatinin 100% na niyated puting-putingnya asal 100% tesan batibaren min putinin eneyo putisin aka-aka sabennal aka-aka hatinin binosi kawin Nabang hinakain atawakan khabar binomian dumain niya kalamuran niya Putin atawakan sak misan sa kanyan ko adjo-adjo tiyon bagun-bun Dene kalinan naba sudah kalian ini akhbar atau akan ikhbar atau akan khabar depende si pegalaman sudah ini dengan kalimat khabar. Kaya sa pantun penne bangin kahantang innaba dok akhbar maya majake si akhbar ano yun akhbar sin baliw na ki atau akan forecast satu pegalaman sa English. Ngayon tayo mag-aakabang medya mandumelo si bahasa Pilipin atau kan si Pilipin ito ang Ernie Baron natualen mentag na tutod sa dini niya penne sumo penne ulang penne si Zamboanga si Manila atau kan ina-ina na place tampat niya si Pilipin
Nakangaka na yan, pain na bisag dambua, bisag buo, pagpawam yan, pag manas, gaman itin dumain magluwin, suga pente, ngilawin, atawakan panasin ilawin, pag nahundu pamayan mo ko imen, hawa panasnin. Sa babuay niyan, kalina niya kabar, atawakan tiya jaman ni newscaster, atawakan news ko niyan, si waktu inalaw ito, mag-news, binugto ni pagsumuli, mag-sorry, sorry penne khabar bilaw niyan wrong penne sa babi maglumat kanihin hatinin natin penne ten tinam kike datawakan tinuro le bepila pon ni ngayon kali na ni khabar labang inna ba hatinin layah tamilu atawakan layah kuna illa sadikan na inna Allah subhanahu wa ta'ala ini salak natupin ni nabbi hatinin ni nabbi fil amar moyen Nabi Muhammad demikian in khabar itu makatalaw tayo demikian in khabar UN dan si bahasa atau akan pito kitab juga gay makajari dan dumain du khabar sadik antan inalena ni pente naba lain tao yun nakahan kaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah buat kalimat itu hangkan si waktu pakaleno nabi pakalehun in pasuno ini kalimat si ayat amban surat al-hijr itu ayat ikasan 40 daksian ini pasuno kalimat amban nabi ibadi aka-akahanin pa ini okay Muhammad sama mulia-mulia pinapanjari aka-aka adi tuloy pengajian tayo kedua sa saniman ito insyaAllah ini pa ini kalimat ibadi sigay kita tapitap mana sinya ibadi nabdi ibadi bang kita pito paintap dambua ituen amma ngayon dambua amma painnya ototo painnya dakyo magsepug ototo painnya dakyo piyap kuluma niyan atau akan ototo dakyo painnya magpole letap luma us ngayon kaanakan painniyan tuwas koknin yun ke gipakale atau akan masih dipilih okay amma painnya kay kupilap luma niyan so pagluwak ni nano yun katahan kadangin na may sawawan nin paglubak niya naubos sa jama ni pati ikuti ni tita tangkyaw paglubak man katawa ni amma nin inot niya nasa inadyan na lubid ginantong niya atau kanini sinadim karikbore kapag pinambuhan nakbunot ipen tubas na takita matakamihin atau kan lu na kini daki pen na magtarak-tarak pigabekatan ina nun pen na iten maglait sin no sin nyawan o kanyan atau kan sa pan no dekatan ni magtopak us masing-masing gera tarak-tarak us gero pakalin nakanaklay paglubak man gaya pakali luni kay iluwakan mandiki-dikin pemban atinin 5 tahun pa diatap 10 tahun atawakan bang subulin na gini pinag-anak pagpayam no pa ini inkawin dan pini kay dumain ni ko amma nun dumain ni ko anak ko tiyin katinin si para kala kita manusia di kabiaksahanin semua gawain Allah subhanahu wa ta'ala ja misampai ko indi seno misampai ko indi hati naning kahadjihan ito yung sindu sa tawinan no masih caw inalena no tinawagan ni pene nabdi ibadi yung si waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inni Quraishin kuingin na jakarupangan magsumba hati na ito yung sintakakan dan niya tayo muhul maininang sinumba ko niya na di atau akan batu pente pinapokpokus maininang sinumba di so masih sa dinakinakahan pinasampayan indok inalinan sa penya ipun ko dan Allah subhanahu wa ta'ala pente ko niyan na okay manusia iya ke pinabuhan aka-aka atau akan khabar dok moye ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian gantian si Nabi na nenek kabut Tuhan teis itulah keseberang inganan ke ipunku ya ibadi ipunku dok ilinganan ke dok lingan penne sa hanunut lingan minsan pe ko inde doseno dumain sa kunan minsan pe ke ko niyan kahinan ni dosa panganalon na nangampun kau atinin ko inde nangampun ko inawan manusia siya esebun dok eseb punya in Allah subhanahu wa ta'ala sangat mengampun minsan pe ko inde doseno
bakit luwatinin nikit sa dosa iyon. So magbalik kayo tayo po Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab piya kayo hilinganan. Magbalik kayo po Allah subhanahu wa ta'ala. Mako kayo kampunan, mako kayo tawat. Bakit masagalan sin saytanin mo maghatinin. Ngayon ang sabakan ni atawakan mugad mo si pangatian mo atawakan mugad luwatinin si akal ninyo. Iyan muna except pente si Al-Badi. Damikian penne na Al-Badi tunya penne ya. Ingkay kan sin si suratan Quran, especially suratan may khatat pente Usmani, niya timing ya penne ya al-idafa, niya inalaan di kemenitun dinilit sinulatan ginantian lokasra tinin baris diawa. Manjari itu si ayat ikasam 40 siya nito ng bansurat hijau gaala inya nun. Ya ibadi. Niya yang tempe kemene ya Rabbi atau akan Rabbi pinata atau Rabbi hati ini. Suatu si ini nisbat hati ini itu yang keulamaan ini atau akan magsusulat sini mushaf Quran masing-masing niya inya itu ini. Ya ibadi kahat nila mga targihan magmasilatin ya ibadi siya hati tinanong dumani ano man fasil siya makajari alal akal tuwa tinin in harakatain ya ibadi pinatahata mo takaleno in nuon ikakakaleno in hanunot takaleno in hatinin bangkuin tananan mo kalasa in Allah subhanahu wa ta'ala si kaunu bangkuin ito yung kahatinin ito yung kahanunot lingan parahal lingalinganan kawin hatinin ito yung ini Allah subhanahu wa ta'ala ini ibadi tagi kajari man mong fasila tagi aman bumay ni alif awang ko penda sila ilihato zalat lisan tabalik ko magbalik kita ini ibadi kajari joinan to hatinin 2 rakat to manjari 2 harakat betul. Demikian ya itu bang kita magbalik at itu una masin may tafsir hinalena na depende ya utashrif ya ibadi in ya itu pangyarab sin may ulama sin tafsirin do kahit ulama sin kirat gaya di ini arab dok pen ya pen atinin bamirito en mutasir sila hinalena na de si waktu si ayat itu natawakan si kalimat itu inalena ne de iyene ya at-tashrif in tashrif tu bang si bahasa English syaraf din honor hatinin kahamulya atau akan pagproud mo atau akan pagpapaya pamahadjen may ito yung tiyak inasabi Allah subhanahu wa ta'ala inurungan to ini kalimat sinya at-tashrif Mencari peyantay na Allah subhanahu wa ta'ala dok kita bansina kita pag ito yung tagpikit ko inya dok ibad niya ang dok Allah subhanahu wa ta'ala. Sige pa kita tapili po getabot tatagin Allah subhanahu wa ta'ala getabot po akal te bang akal jadi kita nuot ini hatinin ito yung para manataw ka noay sin Allah subhanahu wa ta'ala kau tapit ko pakal. So waktu niya dambua king, dambua sultan atau akan dambua gobernur bangin magdadala magpupunas sin telet sin kinyo en palengan dalam suok magbungabot yan ako pa yun na maghin ko siki tapi yang tawag din siyang magkairin pen niya magin magsasayin pen niya kikipen na sa patusingkingin nabungabu sampai lo na magbella magipatiten tabiya niyong magsablay niyong niya tawakan ito niyan sin batusingkingin nabu banyepi paling yung taguan ban kasel niyan tiya prahayat agtisab niya naludo siya para sila sinaludolay dambuay pente gardinero dambuay magkukosiralay atau akan dambuay magkikiri pente hatinin iten sinsapato sinking yan nagtipanab pente bang si antara si kita manusia na sa ingene te sa ingene ente kaya dambuay mo min bang magnasab kyo penya albadi
Ya kinurungan na yaw tashrif. Bangin magpain kain ako ituin, dumain ko magkiki sa patisinkin, dumain ko magkiki at akan maggugunting maglalano garden. At gardinero sinkin, subain tao pen ni ibadi. Ipon kasi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kinanin kawian sa waktu ke unumbas sa palangkew nin kawian abdillah. Ang kanipen babit salihinin kaw-kaw di bisararin, kafal mar'u fakhran ay yakuna abdan lillah. Sa hadya-hadya ni kamantugan, sa hadya-hadya ni pagproud mo, at akin natin pangabono siya antara anong manusia, bangkil magtag-ipon at akan magjalal ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hingkan na pain na ulama tafsirin, pain na ibadi toge, pain na labi awla, pain na sahat-hat ni, banyi inalinan niya o tashrif. Hatinin niya, pain ni, hatinin kamadi ka si ka ini-ini mo, hatinin honor be. Magmasig ito kataan ko ba nina ito exactly pente at yun si bahasa atin. Nakuing ganon kan ni mansub kyo, hatinin niya nasad mo pa subpadan ni baka Allah subhanahu wa ta'ala, nasubay kyo mag-proud. Jay diawanin pagka-Islam nin, bangkyo piyo pa dalam bansa ko lang siya, mangilang kyo la ilaha illallah. Nakakyo ikaw ni pun kasin Allah subhanahu wa ta'ala, pag-proud min ka-Islam nin, sabab ingkaw yun ko na bakas lumari hatinin ingkaw yun galing ko kasabenalan dok inalenan ko ininganan ko Allah subhanahu wa ta'ala si ayat ipun ibadi hatinin ipun ko da ko inalenan gardenero da ko inalenan ipun kusenero atau akan da ko inalenan magkikiwi magsasainsin sapatos ni atau akan magsusubli sin ko ipun niyam na suba ingkaw yun inalenan ko ipun ni demikian inalin si kawin atau akan majalal magnasab ke PSUN hatinin ini Rabbul Alamin magpapanjari sin kemon pitu lapis langit magpapanjari sin kemon pinapanjari magpapanjari sin manusia magpapanjari sin jin dak masyayatin iyan sebetag abunan inalinan ke itu si ayat ituin dogga ini ga inala si kawin yain sabab inya hatinin ini kita Allah subhanahu wa ta'ala si ibadin na ipunku ini yun penaya sa haji-haji atau akan ngangkat kau maka angkat kau maka paghati ng pride atau akan pride si kau keimian si antara no manusia atau akan si antara no hatinin itu yun pag-proud mo tag si baran no di kaya manjari hatinin ngandiyawan sin pagka-Islam sin pagka-iman ng sababin kau yun ipun Allah subhanahu wa ta'ala kaya tabalik ko pa yung tabisara sin mo kaulaman dumalulay kafal mar'u fakhran an yakuna abdan lillah. Hatinan si waktu ayat itu yang S7 yang kawin mudallal sematan bahasa Arabin ini mudallal itu pinalangka be pinalangka ke Allah subhanahu wa ta'ala sahaja kala ko ipun pinalangka tamanan sabab memulayangisan pe ke kahinang duse iyo ke binataran ni Allah subhanahu wa ta'ala ini gawang pagpapahid ni sin Luceno ini gawang sin taubat gawang sin istighfar gawang pente pamaku kariba dok kampunan naman Allah subhanahu wa ta'ala Gawang kaimen kuyen kaimenin kain hatinin okay dambua mo min dambua pun pinayatan pinarakad hatinin sampai ni mo ni aka-aka si kao ini Nabi Muhammad sahabat ni makhluk na sebun pahadjeun sa hadje atau den panemun tagyalan pangatian mo suwa ito hatinin ito pahadje mo inggila sin Allah subhanahu wa ta'ala demikian aka-akayun itu kita tingkat kalimat ikatelo amman ayat li nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim hatinin ikatelo pangagyan to penne itu yang Ghafur Ar-Rahim in Ghafur amman yimi hatinin alin Allah subhanahu wa ta'ala aka-akahanan penin na ipun kun okay Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatinin sabinnal te din ako Allah subhanahu wa ta'ala pente sabinnal te din Allah subhanahu wa ta'ala Ghafurun Rahimun sangat mengampun demikian in rahmat nin pagbidan ko pen ulama tafsirin in rahman dok rahim hatinin khas mu'minin rahimin in rahmanin khas hatinin kafir dok ano tek rahmat sin Allah magnining bay rahmat so in rahmanin to si dunya in rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala tek kasi kafir demikian tek kasi mu'min
Sumagawa bang si akhirat ni yung rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala paturol pa ini yan hati ni tamban si mu'min si magtag-ipon ang kanipain na ulama itu tayo salin pa ni rahim dumayang rahman nabbi ibadi ang kanitaw salin rahim sa wagay ke magtag-iponin manusiaan man dumay niya hati na niya pag-iman na niya pag-bilib na si Allah subhanahu wa ta'ala tumawa ini akidanin hati na ini akida pente sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dok akidah pente itu sin Islam iyan atau dumay niya kay Nasara atau kan Yahudi atau kan ini agama akidah dan lawan sumagawahan kan ito sa ito pente in rahim. Magbalik kita dito at kalimasyon ni Al-Ghafur. Nabbi ibadi anni ana Al-Ghafur Rahim. Imaghafurin penne ang bannialin Allah subhanahu wa ta'ala ta'alinan si masyur si riwayat penne siyang po dak siyam atau kan sindiyan na ulang pulong tambay de dahatus sumagawin na asfar pente dak arja hato siyang po dak siyam dan mua niya ang bannialin alin Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa in madda penne sinagain dokra gafara atau kan gafira dan si Asmaul Husna atau kan si alin Allah subhanahu wa ta'ala kahit ini peneri ambantel pen istiqaq atau kan manibarat ni itu magpawelsahin pel pen kaya kan manghafira alin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari magbalik kita po si ayat itu ni misalnya ni Ghafur dan kita pagbidaan sintelo alin Allah subhanahu wa ta'ala niya pen Ghaffar demikian Ghafir, demikian Ghafur. In Ghafir, amban Ghafara yaghfir, demikian yang ban Ghafar ini sangat mengampun atau kan amban ampun, keampunan. Dan kita pistika kalau wazan fa'il, hatinya Ghafir. Kalena ni nanuin penne in Ghafir penne ulama sin Asmaul Husna, magsasara sin Asmaul Husna. In Ghafir penne maknanin bang si bahasa Arab teka insin Allah subhanahu wa ta'ala in ala wazan ghafir madninin niya penya yaghfiru dhunuba marratan wahida hatinin si in Allah subhanahu wa ta'ala bang tasabutin si ayat yan penya ghafir ampun niya kaya hatinin si waktu no ini itu en makaduse hatinin gay katawahan mo si sumo dok sunod de bangkyo makadusi ampun na pukyo atau kanday pagmining ikuyan penne yaghfiru dhunuba penne maratan wahida kaya penne kalimat penne bangkyo ibarat itin magbalato ay si kike niyan pili ni kaya niya pa magbalato atau maya may bangkarinduhanin labi-labi nin makanak niyan si punina de muret atau akan bogibay makabahipe sa matanayin balatu atau akan magputo ko niyaan atau akan manginanitin manginang kubus ang silat Arab si waktu ahin penne pili mintedde muret atau akan palamod-lamod lay kalinan niya penne si waktu manginang kubus papito nila kubus pa silat Arab si waktu epi muret penne patampu bae ito may nanginang sana mintad de kalinan niya ina penne khabiz hatinin khabiz ala wazan fa'il sa penne wae mintad de epi lus jikatan musumo sumudde bang balik ke epi paginang makubuziyo atau akan paginangan balapuin may makanak bayan atau akan korek niyan time okay pininanin nut ni kayo may nang balato suya kuy tulad dya bang hapang at yan namin pag sumulit kinit kiliniin makabahin na kayo pin ni balago atau akan maka sa ilang na kayo puto atau akan magmistangin makainag basta ni kayo pin ni simbinela sa pamatok-batok kayo nasiwak na kayo mintad dali katahan na sumulit tabalik kalinan niya bang pin ni sa bahasa Arab ini pin ni Khadiz hatinin ngayon ang khubus mintad dero napagyan lawala hinang maghinang ni khubus atau kan ito maghinang ni bawat lawala kalinan na yun pinne ina ni khabaz hatinin alawazan faal na ito kaya mo nalin ni sirat mo bala gaya bang itin pagpito kita besar nadamikyan ang ghafir to kalinan ni pinne ulamanin pinne bang si waktu sinabot ito yung pinne yaghfiru laka zunuba maratan wahida
Sewaktu kau makan kue ten ampun ne kau akan lu kasi si paghajian ampun ne kau kue nian pupunasan ne ingke manatinin indosenin pagpole no paghaji lengahin kau pente kainan kau tenduse gini katawan no bang ampun pe kau Allah Subhanahu wa taala atau kan gaipin pente bang tausan si ayatin ini kalimat ghafir dzambi wa qabilut tawbi sama bang si suratan. Demikian kedua yang beristikaka kalian Allah Subhanahu wa taala ghafirah ini pinnya ghaffar ala wazan fa'alnya itu hatinin silat mubalah garuya aitain ulamain aitain yaghfiru az-zunuba kulla yawmin yaghfiru az-zunuba al-kathira min darajatin wahida sewaktu hatinin peneni nalenan penne ghaffar hatinin ampun ke Allah Subhanahu wa taala sikaba ello misan pe ko ille hekka dosenon sudah penne bang tausalin ghaffarin ene duse penne daraja wahida hatinin duse itu binagi ene kolaman niya penne sagair niya penne ten ene penne atau akan lamam hatinin istilah sin Quran atau akan penne kabair. Mabing kau kaduse dia minum pun nian dosa kemian sagair dosa hatinin diki-diki nakalinan hatinin ampun insya Allah Subhanahu wa taala si kau. Kau meluni kekedat sambatan menun yang tikpilek atau akan kapayan ke simelingkat bayu bekas inadielan atau akan kemian kapatiup kemian dia tak ada kabono kemian niya dan dosa magdak tabiya ibu-ibu tabiya. Hatinin ni iyentenya asgar amban yen zina yen jawani darajat zina atau akan kemian tabia niya yang magtunang ke zaman pelai silat pinagtunang peni pinagparental hospili binanabo na niya me subul lagi na kasandal tabia ibu-ibu tabia bisaratin kasabengalanin tabia kas kauluk nakali na niya peni lamam na siwaktu kaya kahinan kuyen kaya may kakahinan may pigehe kaya kahinan niya man maikite atau akan naman kalalahan spesial ne nakalinan si waktu kaya makune atau akan maku keampunan naman Allah Subhanahu wa taala sinme darajat ne bagi ampun Allah Subhanahu wa taala sa sikau bagi nakahan kau na hatinin kaalinan itu si kahalan niya ene sifat ini magsifat niya ene sifat sin ghaffar hatinin yaghfiru dzunub al-katsira min darajatin wahidah hatinin bang darajat sagair saja. Paglubak hinusal to si ayat hati suratul Hijr itu ayat ke-10 siam 40 siam penin nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim tausal yanain ghafur hati ala wazan fa'ul ni hati itu bang si sarf penni ulamain penni bang hinusal in ghafurin mabninin ya penni yaghfiru dhunuba kulla yawmin min jami'id darajat hati na sibo do sagair, sibo do kabair, sibo do dosa hadje. Kung may makapapate atau kan dosa hadje to tasabot pente. Nabi Muhammad si hadis na istanibu sabal mubikat pene asyirik. Manti magtawat ng man pagsyirik mo pabalik yung kalimat sin tawhid. Pabalik yung hatinin at mazhab sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si pagtawhid niya hatinin si pag-ibadat niya demikian persupatan niya po Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu lain makasirik lunik yang magbalik Islam atau akan hatinin kahinan ko imian perkala punan itu makasirik atau akan bayinin anunin sa Allah Subhanahu wa taala atau akan makazina niki atau akan makapapatay sewaktu pabalik maku kampunan man Allah Subhanahu wa taala magtawad dokta tuhut nin surat sin taubatin ni ashar pin surat nin arba ali inampun ya Allah Subhanahu wa taala si pagdusuhan niya hadja sibo do hatinin hekka biki kulang atau akan hadja biki ampun ya Allah Subhanahu wa ta'ala ini hatinin bangikuen tahiyang Allah Subhanahu wa ta'ala atau akan si kahalan ko itu kalinan ni atau akan penne ulamain mag-alin ni Allah Subhanahu wa ta'ala indepenne alin al-ghafur hatinin nampun sin keman duse ginisan sin duse darajat sinduse lune ke hajja diki atau akan iten bahi sambatananungin atau akan iten duse iten kalenan lamam atau akan sagair ampun Allah Subhanahu wa ta'ala sikau natu si aka ayat itu inusalin ini salangke darajat sin maghfirah salangke dokatinin itu darajat sin alin sin Allah Subhanahu wa ta'ala istikakat ni bangibarat meneng cetan nih ini penne min bab faul atau akan hatinin ghafur
Itu ini pakalete balik inayat Allah subhanahu wa ta'ala Nabi al-Badi aka-aka hamang istoryanan okay Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ipuntun sa bennal kay di naku sangat manangampun si dose hadjeriki dok ginisan sin keman dose atinin ito ini naninanunin sudah ini kay inurunan atau kaninisal okay ipun Allah subhanahu wa ta'ala okay ipun atawakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ike inakaakahan in Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat menangampunin nusalin tuwalan niya ini Ghafur na sebun dake upatala iyo ke umaku sin maghfira ge piyo si kawin kampunanin bangge ke umaku siye ge piyo in taubat sin Allah subhanahu wa ta'ala yang sikaw ge papasan niya bangge ke pili magtaubat kaya sa pantun bohe, engkau di alam kelubluban, menjadi pilih man di parilim bohe niyan, hatinin masing-masing kau di alam bawang kelubluban. Atau wakas kaya heba sirenang, tawa ni kaya met palang pente anuhin, atau akan ito lamud-lamud na kirok may manok heba sirenang niyan, banjay kaya pilih bohe sintaubat, atau akan kaya pilih bohe sapa amaluhan niyan, malanok niyan, di kaya ampun Allah subhanahu wa ta'ala. Atau akan menjadi patapit pihak buang sintawat yang hatinin pwede kayo patapit pihak buhay hatinin di kayo kahamot kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala natiya kayo ininganan iya kayo pinakigkig doktor sa hanunot nalingan din at kayo piyo mandihat to buhay sin pagtawatan niyo buhay sinalin Allah subhanahu wa ta'ala Ghafur sangat mangangampun sin kayo mandusat jadiki suga sarat din suga kayo magtawbat demikian yang tawatin niya surut niya demikian syarat ng dake upatala man suwakti na keulu si buhay yun dake upatala dok dake pinibalik ke plenang lingaluglo sabab ba ini lagi nun mandi kayo magsiyampo magsabon hamot pag nasik na kayo badjupote pas na nasik na pili kayo patuon balik ka puluban niya natawa ka na plenang niya ini pwedtanin na iyo demikian ito si tawat ito ini lagi na mas kayo magtawat ko ito pag sumay na tibalik nga hinang buse hatinin bakasaman bagas pinagtawatan mo ini lagi sintawatin mong hatinin nga uus kayo na inang basa kay miyaan paglubak na kayo ito yung uus naman pagtawat lay yun isab kayo hatinin magbalik-balik na sumasin na dya ko yung kahalan mo pwede kayo kahalan pente patuon ka uus kayo patuon pa rin lumluban pinat kayo patuon pente dalam boy hatinin lumbumiyaan ngayon pente subay seb niyan dahil papala manalin sa Allah subhanahu wa ta'ala amban kampun amban itin pagtawbat na si waktu kayo tumala atau akan tabalik kayo kay miyang at disenoy esebunted subay kayo patapit atau akan tabalik tiyok gawang sin pagtawatin subay ka tigyalan mo ilinggay kayo alamban pamako sin tawbat tigyalan mo atinin itoin si dunya palingan subay kayo di hatinin jumo misan kayo lumipas amban hatinin lawan Allah subhanahu wa ta'ala subay pihano balik dan ikian si waktu kayo kahinang duse dan tahun dahil lewat akan parel ada si mana esebunted dalaw ng bantangatian na subay kayo pili balik hatinin betan mo dalam kumpasan mo kumpasan mo indawan sin Allah subhanahu wa ta'ala indawan sin tawatin sa babatinin yun inaka-aka si kauhin aka-aka sa hadja tabang penne ulamain penne innabain penne yufidu penne anna maghfiratallahi syai'un azim penne ulamain si waktu ada tabasa na nabbi ubadan niya al-ghafuru rahim yadullu penne innaba sa hadja na ba ito ini aka si kau sa hadja aka in kampunin sin Allah subhanahu wa ta'ala penne penne syai'un azim iya sa hadja ted suri atinin pihano sa hadja aka sin Allah si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam binasikaw dinakyo mako kaampunan dinakyo mako pagtawbat dinakyo luwa atinin nikit si buhay ene sin tawbat demikian palibarat si Allah subhanahu wa ta'ala ini may inte ni kuy dalil sin ano ito bahwa kita gelepas dalil pa ini
Ini pa ini dalil penne ulama penne itu al-qatil mi'atin nas. In hadis penne al-qatil mi'an nas al-qatil mi'ati nas. In penne itu tasmiyah sinme itu ulama sin hadis. Nalena na di hadis itu. Kaya penne niya adam mo penne magtawat riwayat sin Bukhari dok Muslim. Sewaktu penne ku magtawat patudyo dan mo abdaw ke penne dan mo abid kapapatay ko penne asyam pudok siya miten si zaman Bani Israel pente aman riwayat sin riwayat sahih. Ini penne abid niyan basa gimanin atinin ka kita bisa dikidiki at penne nyalenan ya pasik keman ni hatinin ng malanmi niya syaitan. Ngayon ang banaka papatayin tahinan ini bene marunin at akan kalis ng sinumbali ang mag-aramam niyan. Naman jari ni dahatos pente ini din papapatayin. Nawayana sa hadja dosa tasampu te pente basi te explain guru te bikalasan ka Abdul Malik kung siya sa hadja dosa ini makapapate makabola sin nambuha manusia pente to si hadis itu ibrahim. Dumain ko natin ang so nabot sin hadis ti sabat ni riwayat Bukhari dok Muslim dakte ka magbono da la sama Allah. Except in nambuha pente lah si dumbo pung tinaite hadja paman ka ba penne. Kaya yung hadis kasabuti Nabi Muhammad sewaktu maazam ekipenne sa haji sa mulia na siap Kaabah sa penne mas haji penne lahat dan buat manusia ng bangkawian pente hatin ng takid si bisyara ng guru di kalasan. Majoritas itu kapatay hatin kalabian sin pagtawat atau kampunan Allah Subhanahu wa taala. Kapatay dahatos hatin ng jasad dal nyawa ko niyan. Paglubak yung mata ni kapatid men pilih dambuak fakih. Na ini ansay sin fakih pentelas teacher pain ni hap dambuak kaumanian baik yung magtawat o klebahanan ni Misayanan ang kipain nila inidani ko wala ala magibadat magtawat ni kilay. Na paglubak na pente pilih si alat pente ito walam niyan pek ni hatin malakalmotin sampai pinapatay demikian magsasa atau akan mendiskus bangin ni ngedon malaikat ki rahmat demikian malaikat ki abad. Dua ko magtimbang sin hadis. Sabab niya dambu ang hadis ni sa riwayat sin Bukhari dok Muslim penne idza taqarraba al-'abdu minni penne zira'an taqarrabtu shibran taqarrabtu ilayhi zira'an. In hadisin riwayat sin sahihain. Natin naman situ si Allah tituan niya penne taqarraba at patapit dok penne in si waktu mati ada hati ni si hadis dambu makababati dahatos jasad niyan mati penne Syalet dua hati nene in lahatan lahat si waktu lahatan nito kapapatian ni dok lahatan pente sang pagtawatan ni. Nato Allah Subhanahu wa taala bangke pa inne patapit si ako mako kaampunan ko kaya japen ni tapit-tapitan bangibarat dandanyo hatinen takarrab to in labi aula to pagmana sin takarrab to rahmat atau akan mahbula sin Allah Subhanahu wa taala patapit si kau hatinen bangdandanyo patapit si kau da metro. Dan patapit sikaw da metro patapit yung pento da niya natinin ito dan dotte hatinin ito labi Allah po kita kapag si matawakan pasik sa mga pong tinayan tabang dotte zahir si hadisin takarod po yan po pente hatinin po si pente ito pamikir si manaton si mga pong tinayan tapakalayan naman jarito pengen takarraba patapit hatinin niya in masafa niya in distan hatinin talasin ele tanole bantyo patapit siya dandanya hatinin dandanya itu en talasin ele cindua para kala hatinin pa iten pasukut na metro masafa demikian suwaktu pengen mati in dahatos hatinin kapapatay dahatos anian sumate si elet na ini penin panuhin fa'auhallahu ilaihi an takarrab hatinin pain Allah Subhanahu wa taala wantang pain ba sini pain ni intag katapitan nen tiwa patinen lahat lu'i pain ni doin ang pagsukod ni kanya ang sinukod niya bang intag tapit magwahi in Allah Subhanahu wa taala nagbulak pain ni malaikat rahma fa wa'aha Allah ila ardi ta'an taqarrabi wa ila ardi ma'siyati an tabadi
Hatinin pinabuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala ko imiyan wahin bulakin dinakpatapit pili hatinin inanamian dinaut tiap malah hatinin aplahat itin pagpatawatan lay. Nasampay ni pain ni tayo si hadisin pain ni tayo ka awin ni Allah subhanahu wa ta'ala bandusin ni Allahu Akbar. Hatinin ito yung sarahan dia hadis itu makna kalabian sinalim sin Allah subhanahu wa ta'ala tersebut lay. Ini pain ni anni anal ghafurur rahim. Hatinin okay dan buah manusia. In Allah subhanahu wa ta'ala ngalingan kau. Dinakyo pilih hatinin patapit siya. Dinakyo pilih magtawat siya. Iyo pen ini hatinin kalimat ikatelu sarahan ke dalam saniman itu namban ayat pen 40 siyando. Nabi ibadi anni amal ghafurur rahim. Namang kyo kagabaya si Keman bisara dumahal telu kalimat kasarahan niyan to explain niyan gabaya si telu para kala iyon esebun ine wa anna azabi wal azabul alim. Dok ingatun tene betarun jalim panatayan in azab sin Allah subhanahu wa ta'ala ini sa pedi azab. Mau kita mo pun tinaiku. In azab sin Allah subhanahu wa ta'ala si akhirat niyan manke baya magtaubat deki yatin hindi baya pipa rin taubat lu ini keilinganan demikian pinasritan do kaya utas demikian inakahan do akas haji demikian mau inakakain do nakahan kau ini nasahan mahamulia pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banco baya dinak bisab keinakahan minani yang kiwasar Sabenal tayo din azab sin Allah subhanahu wa ta'ala azab sa pedi-pedi. Jadi kita pilih pa akhirat lay yudo inano na dambuwa guru tayo kalasahan mamulia ko katan Muhammad indalal ko ito mauduan ng pasalandin narka atau akan narka jahannam. Iyo nakakanin kapedyan. So kita kita azab sa jasin dunya. Niya to si Syria inalena na de Muhammad Hawabi baksinero. Nawas niya like na taguro kami kay men dentist be bus pente hatinin ito yung dentist pe hatinin magto si Sharia pen right paglubak pene sa nimin pene magtanya sa nagvaksinero niya na champion na ito world champion si ano si ina ba yung takalupa ko ba ano lo kasi Australiano ini takalupa ko si tugu-tugu dala ko manjari kaya kayong gold medal penne ina nunen penne baksinero hadja tamana nanunen maseronen pagkatanya kaya bangsa Arabi naman kaya manipakyo dikidiki sa tigas nito paglubag penne baksinero niyan penne magtangisan din sa nimin maghantakan atinin katay na baksinero bang kasuntok na atinin pagod agtulo atin magita si Luwe at awakan tirin kaya kita si Sedbi paglubak penne kay kapilo penne klinik ko magtangisan magpedyan baksinero kay Dogol danan yan si ito yung Olympic kay penne si Olympic medal gold medal si waktu niya ano magtangisan penne hindi penne tangisan pwede din penne na niyo penne ngabungabo yung baran Ubus kay gold medal si baksinero ero mapedesen bagaan ni impenne pagulak penne ko pinakitahan penne ito do penne mapedisikan penne mabukin ito do mapedinya lena do penne asabul asnan inasabul asnan lebang nasikita penne si limpen na inawat si limpen ng hadji-hadjanin do mapedi na yun paghantakan nin kaya do penne hadji-hadja sin bulukok yun pena ano pinagduwe inhadja sin natin in here kaya bulukok pa ito yun kipak na magduwe tininga kuya do hadji-hadja inawat mapedi siyahin na maghantakan bo yun baksinero niyan si hatinin dunya te ako pente baran ko te arak ko ta opera pente lasyo niyaan pasalanduin ni kidney niya itong kalang-kalang hatinin ito si ano ko kidney ko ten left right baby kanawan nagtuko sa nimin maguta ko maghantakan maganuhan bo pahala maghikikan mo kami kung may kabagayan ko paglubag mo ko tao inano na ito ito ini-scan ni Kuya na to kan tinayan na si Kuya Rabi ka pagpayampi ko pwede ni paghantakan ko maguta ko sa nima narak ni Bayo sinlat siriahin pero mapwede siya kun ko bahadyajetan ko lang mapasipit si kidney kun ngayon pente azab yan sin dunya na kunja na tibang azab sinawa yatin yan si akhirat dimensi ka mapwede na hat pente o hat sin bagaan mo atawakan kidney no
atau akan pwede si kawin kok mo ko niya jalay ubasan lah ga magtawa si ohat ni kung gani bang ginita do kisah-kisah kam kasigpitan dalam markan membuat guru tu kalasan ko Kaplan Muhammad Imbala ko niyan ini ko pinilin sa dak mo pilinsan dumen med zaman Korea atau akan Jerman med ang dalam marka atau akan sambatan tuan Rainbow kinaka na kaya dok Marsya mun kalong kaya mun ginita sipat-sipat hadjanonen ngayon esete dunya pediadya ko kag tunagita ito maghantakan atau akan pediadya kay bubuk dinihap paningko nun atau akan pediadya ko niyan samua bang may sinamuain ba sa mga hadji-hadji ni pagbustak niya tiro ko niyan kay kayo nagdes natin and quit nun nasib to yan parkala gidunya parkala biki-biki dumadi si kitehin atau kan sambatan pandraw magpatukol ang tawa kaya tukol biki-biki kaya niya nasib di sinake sindunya terus dengan pengen manukulkawin mengkalon atau akan manukulkawin itu malaikat si khazin malaikat sin jahannam nukulkawin barang nuru terus tukol pesa ga pinagturan atinan itu ini deh kene ka paraping aja ke tukulin atau akan kapitusan agturo ke apilin kapedian itu ini deh agturo ke apilin nyarit kapedian nasingge nati bang azab sin Allah Subhanahu wa taala mapatik kasih tawin bang natinin jahannam atau akan malaikat sin jahannamin mukul kauhin atau akan nedyan nazab si kauhin nang kan nepilin na kita ilanganan wa Allah Subhanahu wa taala sa lingkat-lingkat lingan sa hap-hap sa hanunot dok inurunan ni kita na si ayat itu na sa hadji alin na sa hap-hap dok sa langkyaw darajat sinistika pente bang pe si bahasa nawan ni kaya atau akan sar Babangge ke pakai ke manusia ge ke baya tiap komponen Allah Subhanahu wa taala nesebonin Allah Subhanahu wa taala in azab min sa pedi ni azab sa hunit-hunit ni jahannam na ini kaya sumobra na jika amin na sumobra 10 minit na atau 5 minit no na ada tapa eseb ko si kamin dokpente panganduan ko si baran kon Allahumma ighfir lana Allahumma arhamna dokter insyaallah taala bang manisab kita ibutin inampun ya Allah Subhanahu wa taala dok bang manisab tapakale tebi dokter haji tebi nilingan sin Allah Subhanahu wa taala dok usad tebi hatinin in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi ini magpasampay hatinin sin ka Islam itu ini kampunan sin Allah Subhanahu wa taala inaka makikita si surga ni makikita si kampunan ni si karitaan ni dimay nahat-nahat pente manusia basulero atau kaini ini suap pinenero Allah Subhanahu wa taala kisi kita mo kita itu ini kemana pabalik-balik ko pinakamulia hadjene pinakalakas na pinakalangkyaw ni daya mengsin manusia in penepen ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabo masampayan kitahin nasibay ito diyan pahadya to pemisa demikian nakakaitin dumain aka basta-basta demikian dumain aka puting sudah aka pente sa hap-hap dok sabihin na aka demikian yung nandak dok magpabo hapinin tagdapo sinakakayuin hapinin mapanjari ka dok mapanjari sin keman magpapanjari sin hapinin kailin dok kamate demikian suga dok naka magpapanjari pente sin dok saan dok magpapanjari keman pinapanjari amban manusia demikian jin Matagdan na rito endok may naupan kasi tahan sila pagkasalasang magsarang sukol pen ibu pagsarang sukol si Mahabir bin namitian pen depan bago pagkalasan iten dok bagay tebi ko iten Nuruddin na dinakulay ko ningalanti at jaka niya ang demikian mo jakam ko ni magibarat magbangka-bangka tahik Allah Subhanahu wa taala atau akan tahik sin Quran niya atau akan mag-joyride pente at ayat Allah Subhanahu wa taala begitu bisa sebagai paghatinin pagtuyaan kebiru kain pagtuyaan kebiatin ng ijoray din ni ayat sin Allah Subhanahu wa taala misan ni kita binyabang atin sumagawaan bang may nisab pakibang kebingan ni si pangatuan tapi pas bilai banitan niya laga magtawa atin ako kamakan sikaam labi min Allah Subhanahu wa taala Mamiyapen pelay atin nga magtawa ko nito sa balik-balik ko na ako tumatukad jala ko pente
bagi yang camba yon dok hatu asya Allah subhanahu wa ta'ala sikam ya kami ilau ko niyan tinaupikan ko na tinin banyala itu mawale na bismillah ngayon ko sikam sila pal kasilasa dak sila pal pagkilalehan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.